Kebetulan berlok aganega video mentangin ya keren mat persiang mat sutu ya kajeng mat HCF mat kumno banwat HCF hak bede mat R ne kambon teli ke nambar kenang bangin la man kenya kajeng ken kibadon kam banwat HCF haki exam te klampet slam syu mata tongin ipet kamut ayu HCF ka full form kamut highest common factor. Highest kamut bahedu, common kamut badelang kaju niuju, bat faktor kamut unambar bala bandibat ya weipat unambar klem tam kum kanuksa uwei uar ulai bat uhenriu kide ki faktor jong uhenriu namar bakila bandibat ya uhenriu. Di highest common factor haka khasi katau nimut ya unambar bahedu bala bandibat ya ar ni kambun teli kinambar bala ai bansu thu khamha tungin epet da kanuksa te nginwat ya UHCF jong upra matjung khat ar ngine tho manta ya baro ki faktor ne nambar bala bandibat ya upra kata faktor ufra kilong iwe ar saw batpra nangta faktor jang ukhat ar de iwe ar lai saw nriu bat khat ar ti mentang ini pet ya ki common faktor uwe ar bat usaw kide ki common faktor jang ufra bat jang ukhat ar tina pedeng uwe ar bat usaw ude ubahetam nakata kadaw usaw ude UHCF jong upra bat jong ukhat ar te nakabenta ki nambar ba khamhe lane ar ne line ne khambun tali ki nambar ginwat HCF menta dak ba pendon kam daki atli kirkom ne method kabanang kong gade da ka prime factorization method tade ka method ba ar kade ka division method tementang nginyawat HCF da ka method banangkong kata da ka prime factorization method nginyawat ya HCF jong ukhat ar khat nriu bat arpo te ha ka banangkong nginya pen pra shwa ya kite nambar ha ki prime factor kumni khat ar ngila bantho r sin lai nangta khat nriu ngila bantho r sin r nangta arpo ngila bantho R sin san. Dimenta ngin multiply ya ki faktor kibarit tam ki power. Kibadon lang habaro ki number. Te ngin epet kat R u don R teli kemud into 2 to the power 2 nang tade kat nriu don south teli R into 2 to the power 4 nangta arpo udon r tali ar kemud nginto 2 to the power 2 tengin simbet tang yaki common factor ia ulai bat usan ngin nom sim namar balai kimdon lang habaro lai tali ki nambar lane kimdon lang kum ki faktor habaro lai tali ki nambar tina pedeng ki power jong r udon power 2 to the power 2 bat 2 to the power 4 ngin sim 2 to the power 2 kenang bangin yo HCF te gamut R sin R kumbo ong mene ngin multiply ya ki faktor ki baritam ki power ki padon lang habaro ki number teheng neng yo 2 to the power 2 kumu baritam te ngin multiply gamut R sin R ngin yo saw kamut usaw ude UHCF jong ukhat R khat nriu bat arpo Ginesim yang menta sakawai kanuksa hakbede bat ka prime factorization method lani banwat HCF da ka prime factorization method tinginesim yang nambar sispa sapo sispa nrepopra bat r spa r saw tinginle da ka prime factorization method te into syokumne ngin pen pra yakini ki nambar baro haki prime factor ya sispa sapo ngila banto r sin san sin new ya sispa nrepopra ngila banto r sin lai sin new
Tade yau R spa R sao ngila banto R sin R sin R sin R sin R sin nyo. Te menta ni iba u R ba dun nyo ki don habaro lai tali ki nambar. Nginya to ya ki power jungki kumne. Sispa so po u R don R tali into 2 to the power 2. Tade unyo don tang iwe into 7 to the power 1. Ta how sispa ndre popra pada u R don lai tali into 2 to the power 3. Unyo udon tang iwe into 7 to the power 1. Nang tade how R spa R sao u R udon san tali into 2 to the power 5. Nang tade 7 udon tang iwe into 7 to the power 1. Ti ban yo HCF ngin le kum no ngin sim bat multiply tang ya ki faktor barit power ki badon lang ha ki number bala ai yau R ngin sim 2 to the power 2 namar u khamret u power 2 ban ya u power 3 lani power 5 jong R nang tade yau 7 ngin sim 7 to the power 1 baru ditang udan 7 the power 1 baru lai mu di barit tammi 7 power 1 tengin sim tang uwe teng kamut ngin yo HCF R sin hen nyo kan long arpo pra te kamut HCF jong usis pa so po sis pa andre pra ban u R spa sao ude u arpo pra men tapat ngin yawat HCF sada ka method ba R kata da ka division method ngin yawat yaw HCF jong u R sao bat ulai po tihang ni ngin divide yaw number ba kham he da ba khamret kamut ngin divide da u R sao yaw lai po te ngin divide kum ne ngin sim lai po te ngin lai R po sao sin iwe long R sao katam riu menta ngin divide sadawan riu yaw R sao ngin lai riu sin sao kan long R sao bat uriminda la ne batam undai siru te ngihap bat teng bet kumne hadu bangin dayo rimindar batam siru kumang ne ubatam la dayu siru ngin sange no bat HCF undai unong divide bakat do kamut hang ne udai unriu kamut HCF jong R sao bat jong lai pau udai unriu ban sutu su kumnu banwat HCF da ka division method ngin sim sakawai kanuksa ngin wat ya HCF jong usis pa so po sis pa nre popra bat R spa R sao hang ni don line number ngin ya sim suwa R tali ngin sim ya usis pa so po bat sis pa nre popra ngin divide ya usis pa nre popra da usis pa so po namar usis pa so po ukhamret tingin divide kumne sis pa so po divide ya usis pa nre popra tengin let bet ngin sim sis pa nre popra tengin let sis pa so po sin iwe long sis pa so po tade ngi minus sim no makamot pra sim no sa pra tan riu sim no sa R nang tade ngi sim sa ya usis pa so po ngi divide daw R po pra ngi let R po pra sin san long si spa so po te ngi iba remainder ula sa siru tengin sim menta sa ya R po pra bat ya R spa R sao ngin divide da u R po pra ya R spa R sao kumne te ngin let R po pra sin pra long R spa R sao la asia biang bait kamon ubatam deu siru tihang ne remindar ula deu siru ti HCF jong baro lightly ki number kata jong usis pa so po sis pa nre po pra bat R spa R sao udei u R po pra tiladangi ket mau meni ngiyo ai kumju
ladangi wat HCF daka prime factorization method lani daka division method kasyong hangi banjit tikablesiwan perlok tangkat tu shwa ngait pilak yo jing metoy nakane ka jing ya discuss habide bat kumno banwat HCF da kirukom baper kablesiwan